Assalomu alaykum. Hurmatli qattaloqchilar, Turkiya YouTube kanalining ko'ruvchilari. Mankash jalpingizlarga. Onlar bizda kezakdagi avtomobilimiz Kia Optima 2017-yilgi 2 litrovый avtomat коробка, komplektatsiya lyuks. Onlar dokumenti bo'yicha ingiz bir sira kommentariy berib qo'ysin. Dokument bo'yicha aytib qo'ying. Штраф бар эле, штраф төлөп койгонбуз. В течение там 3 күндө уже чыгат. Даяр болду, переоформление. Aka, to'g'anlar. O'zi o'ng'i oq, sirtdan qo'shimcha nakleyka chaptalib turibdi to'g'anlar. Anan istoriyasida DTP'lar bor. Mashinani sizlar по факту ko'rib turib, VIN-kod bo'yicha platniy отчет alingizlar. Istoriyasini tekshiringizlar bunday aytganda. Люкс комплектация, задний плафондордагы диодный болот, LED лампа болот, мындай. Жакшы билесиздер. 17-куйрулма дискада бесключовый доступ болот. Кышкы дөңгөлөгү барбы туган? Кышкы дөңгөлөгү да бар экен. Кошуп берет. Алдыдагы диодный болот. Так, ички салон боюнча бул жакта полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, память сиденья, кожаный сиденья, электропривод менен. Мультироль, круиз-контроль, липсток. Пробеги 300.233 экен тугандар. Сыртта мына буюрса Москвада -1 градус. Так, ички салон боюнча бул жерде сенсорный монитор, климат контроль менен, климат управлениясы менен, GPS навигация, двухзонный климат контроль, кондиционер, мультимедияныкы, автомат коробка, подогрев переднего сиденья, подогрев руль, паркинг, автохолд и ручник. Подлокотник. 2017-жылкы кожанын состояниясы ошо 17-лердики кандай болот? Элестетип атасыздарбы? 300.000 пробега. Так, бул да корректировка фар, антибукс бар. Так. Арт жагында көргөзүп коелу. Так, меткалар ордунда. Меткалар. Запаска, арт жагы таза экен. Казан жактары. Так, мотор жагы боюнча кеттик энди. Крылосы таза. Мотордун защитасы ордунда. 300.000 пробег болсо дагы мындай. Май расход кылбайбы? Вообще. Мотору жакшы экен анда. Мотору жакшы иштеп турат анда. Но крылосы дагы таза экен. Жакшы. Жасалды. Карап көрөсүздөр тугандар. 950.000 плюс торт болот. Видеонун темасында билесиздер, номер болот. Чалып, байланышып көрөсүздөр.